Ebusuya for me mobi biara akwaba ADUMASA TV eso mejidi se Nyankopon adom obia hoye yede nyame ase se eye bronya yi munyina Nyankopon de yakọ ede ya ba bedura somdwem wama bone bia anka obia mesane mu di ehie biema eye social issues asese ne ye niema trendy wo media ne so a eya me de bi beso mu ADUMASA TV so no ana ene dan su mesin konya asese ne me de bi eba beso mu na ene de wo media ne so di asese ne niema bebre na na trendy wo so na niema mienu pa trendy wo media ne so ye Wendy Shay se sabofra okote no ana asese ne wo training no abofra no ye friend ye Tracy Jesse na momenam se Wendy Shay ekoti ne ntino sesi anedino adane from Tracy Jesse no abaye Tracy Shay eno dan chenya sesi an Black Sherif nso trendy wo media ne so pa na die ntina Black Sherif trendy me de Black Sherif nso de no ba besomo we ADUMASA TV so ne ye start ye shase de ne ye shase efre ye Wendy Shay se ne abofra okote no ye Tracy Shay se ne ho nsema se ne trendy wo media ne so no na nanse ya na se ne ye Wendy Shay na abofra okote no ye Tracy Shay okopie mu ye sister fia program ase na ne abreko okopie mu program na se ne na performance bia wo da na di wo sister fia program na se ya de na ntwa ye kura se ne okogina stage so ane na audience omo wo control mo so mo sorry mama na woke cancel bia no de ekoba asa no amanfo bebre na ne betwa bo akra no wo media ne so na amanfo bebre na ekeka se na Wendy Shay na wo he fans se ne Tracy Shay ko gina eye sister fia program ase ne no ototo papa so eno na se ne Wendy Shay ababonte abekasa se bo mi ni mo ho hwe o mi ni mo kura se Tracy Shay akopie program bi kura se da efi se Tracy Shay obi a wo mu se menene ne nam de but enye menene ne te wo wa wo fo ase ne o mu control no enti se mo hu se Tracy Shay akopie mu o sister fia program ase de a ene emedie menim ho hwe na nabusuafo kura mbo mamane sese ne maame ana ne papa kura anka nkyere me se ebia ene ye de abofra Tracy Shay ba kopie mu ye sister fia program ase Wendy Shay che se enya de Tracy Shay abusuafo ye de ebo na mane na ene ensema se ne Wendy Shay de abeto abonte no wo kire se oponse sa asem ne si ye nyina ne sesi ane de watimi ne ye Tracy Shay abusuafo akasa ama yesi no madwom mfom so atum se de omo ye ne de eyade entwe ye kura se eye Tracy Shay wono na etete no anase wo training no se obema na nya baby page na no omo de ne kopie mu ye program bi ase a se ne omo ambo no wono Wendy Shay no amane no se omo chese omo ye sorry pa se Wendy Shay chese Tracy Shay abusuafo apana chewa se ne wajai bibia mana ye de aka na ensema se ne Wendy Shay de edbeto abonti nsem bia wosan ka wo mu no wutimi hu se ya de a Tracy Shay abusuafo ebre omo ho ase ama Wendy Shay na ebiemu nso mu jai omo ba no ama Wendy Shay se Wendy Shay entity omo ba no won treni omo ba na eyade a ka Wendy Shay de waye krado pa se obeboa abofra ye fe na ye Tracy Shay no evi se Wendy Shay ka sem no wo kire se wo hu se abofra ye fe na ye Tracy Shay no wo talent bi woni mu as se ne talent na Wendy Shay je se eye Tracy Shay wo woni mu no no kwa ne hu sa talent no na wiase nso de ye sa nete se obuafo ben wa wutimi hu se obuafo no talent wo mu a wo njindi no obuafo no betimi hu sa talent no ebi na se ne Wendy Shay e ka che ye Tracy Shay no because Wendy Shay kire se eyade a Tracy Shay obeye star nemo mansa no obeye star na wo se wo fantity ye mu e wo se wo training no ye ansana star na wo Tracy Shay mu no ebetimi apia bonti na busuafo wo de mom ye nkotie ensema asese na Wendy Shay eka efa ye Tracy Shay hu se Tracy Shay eye so talented na star bi woni mu no ye nkotie Wendy Shay no embransa ena obeye and ye nyina ye hu de because parents nso many o makasa omati asese ade omo ye no omanye ni yie
and said they went to perform. Mama Tracy echo performing without my consent. So Tracy, a very talented girl. The star that she is. And until I'm a factor to say, Mebuano, ever industry where she can navigate now about the star that she is. She needs grooming, of course. That is why I have taken upon myself to do that for her. And I know say the parents may dream but could no more aligning with me. When it comes to that, I know Tracy will become the star that she's supposed to do. It's me pamocho obi bia oko show na say anase ohun video ni bi say Tracy e kan bi no anka ni here Mr. Mo fanchen. We have already talked about it and ntiasie ayejuma e all sides. And nyame were plans akesema Tracy and ni nyina so ebebe mu pepepe if the parents align with it. And like I said, once it's because Tracy is affiliated to me, you know, I'll make sure say Tracy will become the best of herself in terms of that. And me pacho mo ka say na sister Fia anya dear and I say no sister Fia me ama ye me research me na kasa she knew nothing about it. It was solely and entirely the decision of Tracy's parents to go and go on that stage without anybody's concern. Enti me pacho oda mama Tracy mama eso enti and mama in support no the star that she is. Enti thank you so much. Enti abusuan for sene Wendy Shay e kan wutimi se Wendy Shay no waye krado pass Tracy Shay de obeboa no pa e se no chese se Tracy Shay abusuan for eja ne de a eyade a abofra ne de obepagya no asi baabi ye pa enti efa konya we so aka che Tracy Shay abusuan for se wo munjai se sesia no wo hunu se wo ba Tracy Shay no edru baabi a se ne obetimi akọ baabi a wo pe bia bre kwa won kan kire Wendy Shay wo so mo hunu se de etie bia no Wendy Shay anenam no so a se ne ewiase nya nipa dodo na abehunu abofra efe ne Tracy Shay no enam Wendy Shay so we say Tracy Shay abusuafo mo bre mo ho ase ema Wendy Shay because Wendy Shay wo hwe ne kasem na wo future pa de ma eye Tracy Shay na abusuafo ye de Wendy Shay sensem no esi dia ne ye bowre ye Black Sherif nso trendi wo media ne so pass sende enya sem ketua kwa na die enti na Black Sherif trendi wo media ne so den ni nyina ne say the whole Black Sherif chese wo the rent ka se ni fiera de na ko pie mu wo eye Adenta Frafraha district court a se ni fiera ne kire say be 2 years ni enya dia Black Sherif etimi atwia ne dan ka se wo the rent ka as se nya de wontwia na so rent na se nya Black Sherif de no nye sika kuma bi o se 2 billion prek mo sika makomako 2 billion enye sika ketewa ana yesi ane de Black Sherif fiera de na ko pie mu wo court a wo chese wo gi sika ne dendenden na sasam rebeto media ne so de amanfo bebre na di Black Sherif ho ya opa because amanfo bebre na ka se Black Sherif na nsen mu ha 2025 wo eba na ye ka de ne nyumo pa be trende ye pa wonye sika efri nyuma wo Black Sherif wo nyumo pa ne 2025 wo ban wa trende enti efe de ba ne sen ana wetimi abro wo direct egu wa manedru eye 2 billion se sende amafo bebre na edi eye Black Sherif ho ya pa but se wodwunu ho a wonti ase say the whole Black Sherif na amafo bigu kura bisa say na Black Sherif osika bebrebe na wonya na himfa na ya wodefa because eya dia enyum to no edi aboa we ye pa as se na enyum bi ode beba bonti bia nso na move se ko ti how come separate kwa wutimi di edanka 2 billion anko ye sika kuma bi ne mom akoye 2 billion but upon everything no wuntimi blemu eye Black Sherif bebre ye se de woti ni gya ho no ana wonim se ne esibi hyehye ne fa ye wo celebrate for bebre wo ho mo fa oye obi mo
omo pass through difficulties, but because of say fame omo wone edin omo age wo wiase nti eden ma wo mo say omo hia mo bi kura na ombetimi abe obi nchen say obesusu ho ayedai a kire no because walking so okoka kire wo say asomesi me hia sika say ye bia nipa no e de ba beto abonten say me kura me wo hoi kura Black Sherif abepa ma chewo se ne ho akire no hia sika bi say yo nti e ba sa na eya eden emma celebrity for say omo wa ho kire bi ma omo de ba beto abonten but eya we ya koye nimguase pa e de ama ye Black Sherif because wa gidin na wa wo hwe nimguase we trendy wo media ne so a ahomete but upon nyina no Black Sherif na emba bontin be kire mu enti ye twen se ono ankasa so beba bontin no obeyi ne ho ano se yampa se wodi ne fie wura ka 2 billion ana said de etwegu wo media ne so nyina no ntro because enipa bi mo ho mbetimi afasem bi ahyehye ne kama de abeto media ne so but e ba ko wiase wo beduedue ma ko ho no na enye no kre enti asem we de abeto media ne so de but yentimi nsisu dua se eyampa na se nyampa kopem se Black Sherif na ankasa so beba bonten abeyi ne ho ano se yampa se wodi ne fie ra eka 2 billion no wa kire kwan a e fa so ba ne sa because ne fans bebre na di ne ho yawo because so bi pe wasel na bibi se be to media ne so a enim guase na nye won ko an be ka wo but e ka wo fans for no mo so won chen no because omo so support o nti e was say Black Sherif babonten na wo be chire mu se yampa ana se nyampa because we die e too much enim guase we die eso pa eso because when you adwuma nke ye different but wo ye adwuma ne die obi a expect say wo san gidin say no bibi say ba ko ebeto a e ba ko ye nim guase kese aba beto media ne so enti ebusuan for we yensima se ne e trendy e wo media ne so na se ne me di bia be de abesomo mama mo remfi se mo de hye a me de eye social issues ne besomo no media ne amaboatma George na obetimi afreme amagina meje oso kama pa ebese wa so hu video na obe like no comment na wa share se na be ya abrebia de trendy wo media ne so no me di bi ba besomo e wo ye ADUMASA TV eso de ebesi wo media ne so bia no memfa enkamemo e wo ADUMASA TV eso makramo ye besan ehia bi